Hey khoma umntanami, kuthiwa oMidlali Ndamase uthengisa imomoza. Hayibo, kone-Instagram page laphayana kuthiwa yi-Popcorn Rumor, kuthiwani laphayana. Hey, bakhiphe ama-receipt left and right and center. Laphayana kuthiwa nje uyamazi uBobby Blanco. uBobby Blanco mina ngamazi ngalesa sikhathi umngani kalentuzana ubani lo uBoyti. Wayekhona kuleya show yakaBoyti, reality TV show kaBoyti. So khona manje kusho ukuthi umngani omkhulu kabani, kaMidlali Ndamase. So hayi ke apparently, allegedly, according to that Instagram post, kuthiwa lo mfana lo uMichael Brits lo bekathandana noMidlali Ndamase. Kuthiwa apparently, allegedly, uMidlali Ndamase wamshaya ngebhodlela yena loyo mfana loyo. Kuthiwa umfana ukuze athandane noMidlali, kuthiwa vele uMidlali nje yena wayekhona kule business yokuthi athengise ngelentuzana yakhe. Hayi ke kusho ukuthi atshele umngani yena lo Michael wakhona, atshele umngani ukuthi hey, ngifuna intombi uMimi, bambiza ngoMimi. Hayi kuthiwa kena umngani athi hayi phela mangabe ufuna uMimi kuyomela ukuthi ukhulume noBobby, uBobby Blanco. Umuntu ofuna uMimi ukhuluma noBobby Blanco. Hayi okwangempela nje lo mfana lo Michael athole amanamba kaBobby Blanco. Kulapho nje utshela uBobby ukuthi ngifuna ukuhlangana nale ntombazane okuthiwa uMimi. Hayi ke kuthiwa uBobby athi not a problem, kumele ukuthi ukhiphe 100,000. Kuthiwa umfana athi hayi angeke ngikhona ukuba naleyo mali leyo, ngingakhona ukukhipha u70,000. Hayi kuthiwa lo uBobby wathi hayi akunankinga, ngizomikha sure ukuthi yonke into ihamba kahle. Kusho ukuthi nje kuyabhukhiwa, kuyenzani yonke leyo nto leyo. Hayi okwangempela yena bathi uMichael sekazohlangana nobani, noMimi. Makahlangana noMimi kuthiwa uMichael wahlanya wathi yo ayi inhle intombazane. Kuthiwa uMichael hayi kanti yena wavele waba emathandweni kanjalo njena kena. Kuthiwa hayi wathi kuMimi intombazana, ngifuna nje ungitshela ama-aspirations wakho empilweni. Hayi kuthiwa uMimi wathi mina ngifuna ukuba nesitolo esihle laphayana eSandton. Bathi umfana wami uthi va ngemali, hawu wavula isitolo eSandton, kuthiwa i-Treasury Ntontoni. Hayi ke kuthiwa umfana wathi intombazana angipheleli lapho, ngifuna ungitshela ukuthi ungafuna i-monthly allowance yemalini. Kuthiwa uMidlali wathi hayi bodali ungangipha nje u100,000 u-right. Kuthiwa ngempela umfana wami uthi va leyo 100,000 leyo every month allowance. Hayibo aboMidlali, hayi aboMidlali hayi bayayiphila impilo kwangempela. Hayi ke kuthiwa nje uMidlali makathi nje hani ngifuna ukudla nje usushi o-fresh kabi kabi, kuthiwa nje ama-plane tickets ayabhukhwa nje, ugele uyahamba. Kuthiwa wayethola yonke into laphayana kuMichael. uMichael wayemikha sure ukuthi uMimi uthola yonke into, uphila impilo le ayifunayo. Uyangizwa ngithi? Hayi ke so manje uMidlali yena ukhiphe i-statement, uthi kulesa statement lo mfana lona u-obsessed ngaye and futhi nje uyamhlukumeza yena, angeke asakhona ini kuningi kulesa statement lesiyana. Uyabona leyo nto leyo ehena. So abantu bathi hayibo phela Midlali khokhela imali yomunye umntana ukuze aphume empilweni yakho. uMidlali uthi hayibo phela lo muntu lona wayengihlukumeza ngisho kanjani, uyabona. Hey indaba zakaMidlali kusho ukuthi nje angithi uMidlali apparently, allegedly, uke washaya lo mfana lo last year ngoSeptember ngebhodlela.
kusho ukuthi ukuze amshaye kanje, kuthiwa lo mfana wayehleli nabangani bakhe eMontana Phapu. UMihlali kuthiwa wafika laphana wabuza lo mfana ukuthi wawuhleli lana, uhleli nanamantombazane, kunamantombazane, kuthiwa kwaba ne-argument lapho, wavela wathatha ibhodlela untombazane washaya lo mfana lo, kuthiwa lo mfana wayovula i-case. So ukungazwani kwabo kucale lapho nje na, kodwa-ke lo mfana kuthiwa hhayi ke wayo-withdraw-wa nje lentuzana ama-charges kulo Mimi-ke, ubani uMimi. Njengoba ubona uMimi manje naye uyalwa uthi hey naye nje bebamhlukumeza. Hey. Kunalapho uMimi uthi kulo mfana kuyomela ukuthi usayine i-non-disclosure ntontoni, i-NDA, yokuthi khona manje yonke into esiyenzile sikhulumile akumelanga ukuthi iphumele ngaphandle, ukuluma ngama-agreement wonke. Umfana ukhiphe iliphu ubonisa yonke into. Khuluma ngoMihlali Ndamase. Into bengisho ile ngithi uyabona la mantombazana amancane lawa abafuna imali ezakalula, bathatha kulama-influencer lawa. Lama-influencer baphila impilo yamanga, akunakusebenza kanzima kwalutho, ayikho yonke leyo nto leyo. Kodwa nje nokuba greedy kukhona lapho, ngoba lamantombazana already omini ubani uMihlali Ndamase sekamkhulu kakhulu, imali angayenza kalula nje. So ukuba greedy, okunye nokunye ukuba greedy-ke. Bantwana bami, nicaphele lama-influencer, le mpilo ka-social media akusiyo kwangempela, uzozithola nje usenkingeni okwangempela.